Pogodi top 10 favorita za osvajanje zlatne lopte po magazinu Gol. Da krenemo od sigurnih imena, Lamine Yamal. Drugo mesto. Drugo mjesto, dobro. Onda na prvo mjesto Ousmane Dembele. Prvo mesto. Tu bi mogao još da se nađe, čekaj, imamo Barcelonu još. Pedri. Nije. Nema Pedri na listi. Nema. Kakva greška. Kakav kiks. Dobro, idemo dalje. Rafinha. Četvrto mesto. Dobro, šta imamo tu još? Možda neko iz Intera, Denzel Dumfries. Nema. Znači, nema, iz Intera nema nikog. Nikog. Uf. Ko velika Dobro, onda tu sigurno ima mnogo igrača. Mohamed Salah. Salah na petom mestu. Peto tek. Znači ima neko ispred Salaha. To je možda Desire Doué. Tako, sedmo mesto. Sedmo mjesto. Šta još tu imamo? Hakimi. Osmo mesto. Tu je Nuno Mendes na levom beku. Deseto mesto. Ostaje nam Vitinha. Treće mesto. I imamo još nekoga. Deveto mesto. To možda neko iz Napolija. Serie A. Ne. Neki Scott McTominay. Legendarni. Nema veze, ostavit ćemo to jednog u komentarima pogađa.